Alright, mphulaphula mhlaka ke ebizozo isiphoze emveni kwalensimbi ke eyethoba. Hey sibosh, khona isibongi lapha uthi kanti kulapho sifihle khona apha diswe ya hide. Ewe sifihle apha ke wena mntana wethu. Kodwa ke namhlanje ke niyazi ubana andihambi ndedwa ke kungolesithathu evekini. Yila mini ke le sithi ngesisuthu chechela kwawo. Hangwana thaba. Andihambi ndedwa ke namhlanje ukhona ke udokotela lo endihamba naye Dr. November wasekhaya andazi noba sithetha ngomjolo okanye ngothando okanye ngantoni kodwa enye ya in community of that thing, yeah, or in community of property of the whole thing. In community of the yeah, no rubuka ka tsona ka fetsetsa nazo zonke mjolo break up love marriage senza yonke into kabanye amazwi siyakwazi ukunto udidiyela umqombothi yeah siyaxoxa fuck is this fucking insipho into enganele imbi into ngane ibizwa into nakanene kesithosa mila ke mila ne ka sotho bare ke mmela into enganele kesithosa insipho ne yeah man isithosa that's marisuthi si hijackile marine. Alright, masibabulise ke sikwazi basi bethe sijonge khona. Mameli dumelang he liqaphela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live moon page ya ka ya TikTok ke Dr. November. TikTok on ke Dr. November ka Pastor November ke live o tsona di le pedi. Pastor November kapa Dr. November ki TikTok kapa Facebook ki Dr. November Facebook ki Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mameli akele le like page emhle le follow mameli la khono ho thola di notification ho mo ke lenteng leng khona ho ba lena ka bo Monday ke tsa Monday motivation ka 10 Monday motivation very powerful mo mamedi ka la bobedi ke teng radio marene ke le siko ka la maobane so ka la boraro ke be ke ba teng radio be ke tlo ba teng hape ka Lekker Friday ka la bohlano mamedi mane Lekker Friday mo ke bang ka taba ya mdavazo fela mamedi ka rata jole like am page ya ka hle o re fela like and follow and then mamedi ka rata di tla fa tsona di jwala wa se khaya. Right, nangomnye mphulaphuli sesitsho apha esithi lo mhlekazi ke mametse ke letseleng ke tswa mosebetsing botshabelo ke nna ke le kabi banintsi kakhulu sebesitsho batsho kamnandi omnye uthini kanene uthi ke nna okay manibona okay uthi ke molefe mosebetsi ka Bloemfontein Investors ke na le ntate kwena re hlakwa qwaqwa bazenje apho bazosiphulaphula bakume qwaqwa yo bahlapela qwaqwa kana ba re ba tlo re mmamela ayalo mothewa Hi. Yeah, no. Yeah, izinto zakhona. Omnyuthi imithombo wasekhaya. Athenga ngomthombo mila. Yeah, ngumthombo ne. Umthombo mila kaloku la liyadibane nesuthu umthombo mila ngensipho yona. Okay. Yeah, hayi basilungisa banethi. All right, doctor. Namhlanje ke sizawuthetha ke sawuncokola kamnandi ke imizuzu 12 emveni kwentsimbi ka9 tsetsile na hemma medi o motho FM re tlo bua ka ntho ile ngwe fela happy re tloa mo rena re hatile teng re hata re ya pele ntse re bua ka fun, how to have fun nentse re tshwere yona beke fitile mme ha ra iqeta ntse re tswela pele re utlwa rena hantle hore ho tlobele tswekere ho tlobele 6 gane ho tlobele raja ka hare ho relationship re tlamea hore re etse jwang ngaka o teng ke matheka yona ngaka o teng wa tswa wa second ntse ke nana because re bua khatlela bobedi no re buile ka ona last week ne ntse ke nahana hore ba bang fani ba tla ibona ba fihla le hodimong kwana ke ba iteng because le hodimong ku tlo ke re ke non stop Mamedi page ya ka ke Pastor November
and Victorious Faith Ministry. TikTok ke Dr. November kapa Pastor November. TikTok ke Dr. November kapa Pastor November. Page ya Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Batla bona kae? Lodimo. Mane mo utileng ha re fihla tsa matulo tsa Gauta. Ndiyakhona uphulaphule ke wena mphulaphule mhla kwethu ba abanye le fun sithetha ngayo relationship abanayo abazuyibona. Abangeke baphinda abanye bangeke babe nayo. Abanye and the problem ngabo never have fun emitshatweni nakuma relationship apho. Batla ibona lo hodimo ntate. Mameli akarata and sizawuva kuwe ngoba usitsho nizava kum arata uka wena ke kamathaka yo bani basna ntate waseka hona le batho ba o fani ke ke nya bateng abona the relationship ba ibe handle it won't kore if baba ka ever fun kore ba emele ho hlokahala then ha fihla le hodimo kutlwa hothi mamedi a kena bosho kutlwa hothi kwana ditulo tsa teng tsa Gauta mohlomo tla ever fun fihla mo and then kutlwa hothi una le bogabariele ba o shipa mo. But if you are expecting to have fun mo mamedi ba bamba lona manyalong a lona le di relationship la tsa lona I need more class. You know why ke tsholo wa seka. Problem number 1 mo yetlo etsang gore batho ba se ba have fun. Ya pele ke gore fela hona le batho ba keneng you o ka ra partner o ka ra relationship le monna wa kapa le mosadi wa kapa le girlfriend ya kapa le boyfriend ya. But bo thola gore e mong mo mamedi wa ka ratang o na le ke beso e mong wa rata kapa e mong ha so rate ke kopa ke re e mong wa rata kapa e mong ha so rate ka mantsamang ho rata le mong e mong yena o shebeletse phutile akere when ya rata you're going to be very excited kuba bophelong ba motho enwa you're going to be very excited o tlo etsa dintho tse chaza o tlo travel etsa dintho tse chaza but ka bo madimabe it's when you etsa dintho tse motho ya seng a soka nga o rata kapa ya sa o rateng watho se ka mandene ke bua ka like Frida ne ke ruta ka ntong e very powerful ne ke ruta ka gore bomme they normally think le runa banna banna banahana basadi banahana hore ntho tshebeletso ka dikamore e leng sex sing sex ha tloele sex ke bitse jwa nthusege ntho ane ya bomme fruit ya ne ya bomme thulana ya bone ya bomme bomme ka la bhlane ke ruta ka gore bomme bana na thulwana le yena ke ntho e lengwe. Okay. Divang bomme bana hana hore thulwana le fruit ke fruit. Yeah, it's a fruit. Yes, yani le yena ke ntho one kanti ke batho ba bidi ba fapane the same way le runa re bondate carrots kapa boerewors ya lena ke batho ba bidi ba fapane and ka mo banana ka tsela tse fapane no ke banana ka tsela tse fapane. Number 2 hona le possibility hore nka kopana le motho ya ratang boerewors ya ka marasa ratinna the same way le basadi bana hana ngore nga rata apple ya hao mamedi wa khrata marbeksa ratu wena the same way basadi ba gona go rata wena bo mo spoiler mo fa chelete bona no rata wena ka ntu rata chelete not wena ha o ndivanga the same way basadi banna most of banna ba becha they've got the mentality or ba rata madoda becha ba qimbo akuthi ba thanda and sometimes you don't understand or how ratu wena mo mamedi umba ithatela fela chelete mokotla wena wa hao the problem gore ka bo madimabe a se ngata batho ba kena relationship ka pa lenyalong ka di intentions tse tshwanang o ka kopana le motho o bonyalana le motho bonana hore di intentions tsa lona di a tshwana ka di a fapana. So I want to say wena mo mamedi ke batla we emphasize this thing hore ha ke re ba bomba lona le tla bona fane le hodimo ke hore number 1 o ya etsala mamedi wa karata hore o thole hore kopane le motho wa mrata kapa ke re ha mrato o rata sex ya hae then ho buba le motho o moratang but o bothola hore ha o rate sex ya hae
a le connect sexually wa mora le ratana mara a le connect sexual. So ya uqetela ikena e re qadileng ka yona ya hore o thola hore batho ba babedi hona le possibility ya hore le ka kena relationshiping le babedi mara bo thola hore o mong ka relationship enwa ye mong ha so be part ya relationship. Now the problem about that was ka ikore if ile jwalo o tla thola only one in that relationship. Now excitement e tlo ba ya ha o le mong, everything fun e tlo ba ya ha o le mong, because there's a difference between excitement and fun. Mamedi wa karata. So when o tlo thola only one, o le excited, o try to have fun, o try to etsa eng, o yetswa, because most of the time excitement or fun is off from the excitement. Fun it's all like excitement, ne? Excitement it's all like happiness. When you are happy about something, you become excited. Now excitement that is all mutaka atla jaifa a jaifele ntho yeo e mutabisitseng o have funny because of ntho mutabisitseng. Now the problem gore ka bo madimabe hona le batho ba o tla thola re ka ra lenyalo ka ka relationship le motho ya soka nga brata. That is number 1. Ya bobedi e etsa ngore kere ba bong ba tla bona le hodimo nkona fana. Ya bobedi hona le batho bao wa morata mara o chaza andivanka kukho abantu abathandekayo mara bakwazi ukuchaza abakubo ukuchaza. You love the person but hatsi buchaza hampeda wa morata mara uchaza because le yona eno ke dintho tse pedi tse fapaneng. Wasaka, let me make an example. Yes, you can have 5 friends, 5 friends ube nabakhozi abayi 5 but hona le one you feel right mara ke ba so much connected, one chaza this guy kapo one chaza this lady. That is why le ka ba le bagotsi ba 5 mara bo thola o ba so much connected to yena a le mong, because the difference gore hona le ntho e yena a chazang ka yona mamedi wa karata. So ka bongwe di mabe ntho e tsang gore batho ba ska ba tlo have funny ba ke ba ibona mo mamedi ba tla ibona TV aba shebeletse TV ke gore fela hona le possibility gore ka kopana le motho yo mo ratang ba tia sa uthazeng kapa wena your partner a o rate mara bo sa mkhazi. That is the problem. Ya braro ke ne re buileng ka bona la re buile ka se gotlele yo ya hore batho ba bang ntho etsa hore ba se ba le fane ke di issues tse ba dula ma solve na le tsona. Mami di issues di affect a fane ka tsele tsotseng. If le dilana le di issues ka ra lenyalo la nona kapa ka relationship ya lona non stop, mami I'm telling you, the issues, the frustration, the misunderstanding, the miscommunication, the mutsu, the inkaufelatsona, the munya, the jafan, the destroy fan. That is why we're talking about Kikimatala by Vilefan. Korakamantama, Obuaka relationship, Elon Horeki, Ukraine, le Russia. Or Garayona ki me ferefera me dube fela tlhakantshu ke madamba. They will never a relationship more dilana need issues. More na need every time the dilana need issues le na need misunderstanding, miscommunication in they will never ka se tlo ba le fana mamedi ko re le hlele ipe hand ya o qetela jwa dingata but ya o qetela ke yena when le kopana le sa tshwane. Rena le batho ba bitsa di introverts le di extroverts. When only extroverts bu kopana le introverts yo o kopane le hodimo le lefatshe ntse sa kopane east and west. When you kopane le introverts le extroverts mo mamedi wa karata there will never be a fun mo ha ona ba le fun. But ka bo madimabe mamedi ka bo madimabe topic ya runa ni lori fun bo hloka ba yona ke in last week ne re bua ka yona. Fun mo mamedi ki tse holo na number 1 ki tse funny e etsa or le overlook the problem tsa lona. I said that ka re funny etsa or le overlook the problem tsa lona sometimes, because most of the time ki tse holo na ka re the problem di batla attention. Most of the time the problem di batla attention ya rona. Sometimes we end up refilling the problem attention o feta rona. That is why we need to have fun. Hole bohlokwa re have fun. Ya bobedi ke be ke re funny e etsa hore le gone we enjoy a circle ya lona.
ko re thole hore o enjoya boteng ba partner ya hao momamedi wa karata. But now what is powerful about fun momamedi wa karata e etsa hore o gone o galle o spenda nako le motho wa hao, because you know hore when o le motho o tlo tseya o tlo ba monate le tlo joka le tlo etsang e etsa hore o galle o spenda nako ya hao. And ka bomadimabe we don't have fun momamedi. That is why hona le batho ba o tla thola hore if a batla have fun o ya ba gotsing ba hae, re buile ka yona. Hona le batho ba ha batla have fun o ya ba gotsing ba hae. Hona le batho ba reng ha batla have fun o ya different inside, o ya botaweng, o ya all over. But hohle ma yang teng ha a ile partner ya hae, because wa tseba hore a ka se thole fun partnering yana. So that is the reason it's our qetelong manyalong a mangata kapa di relationship tse ngata o thola hore monna ha ba tla have fun ha ona mohlanga have fun le mosadi wa hae. Why? Because there is no fun mosading wa hae. That is why banna ba bangata ba matha le ba khotsi ba bona, o thole monna o dula le ba khotsing because o batla have fun. Number 2, mosadi ba o dula a matha ba khotsing ba hae because o batla have fun, because bona ba le babedi ha ba kgone have fun momamedi. And if ne le ka la tseba hore fun e etsa hore le enjoy ho ba together. Yeah, ona le ntho e bohlokwa e o e buile Dr. November o a bua ka hore fun hore di re ke be ka tselena ke utlwisang ka teng ya you build an altar ka hare ho ntlo for the problems and then focus on it and glorify them more than ho glorify re focus on the problem then re qetella se re nyalane le di problem. Yes. All right. Re neglectana. All right. Mbona mhloko Thimisi usinansi ayi 24 emveni kwensimbi ka 9 o'clock. Ungasibamba nje phaya wena usicala umncebo kanye usenzele umqhafazo phaya ku 069 846 5476 069 846 5476. Kulapho yokusifumana khona okanye uvulela ba 88.5 Motel FM. Kulapho sihleli khona ke thina uthi ke omnye umphulaphuli ngapha Mhlekazi ndikumamele unomfundisi ndiphethe ipen nencwadi kulooks ngase face 10 looks ndakuncoma thatha ipena yakho wena looks na Dumelang Radio Mo ke o mametse no V omnye ke na ukuthi evening ka studio njo le bua ka nna ke anonymous ka face 10 ke tswa mo ne ke rata ke le 1 Diamond ona se da jo ibile ke tswile ho yena jo ho neng ke qeka icon ke khathitsi uthi ke anonymous masivelo uthini ke kolicala. Dumela Mhlekazi le Pastor November. Yeah. Hey. Na maikutlo aka, I think one of the factors tse leng gore they kill fun in the relationship ne. Ke taba ya hore when you find the person ele for o tsena in a relationship with more expectations, but na ho sena any space se leng gore o tlo se occupy mo bophelong ba motho go tshameka role itse, because ntho e bang ka yona ke hore ha ona le space se leng was fill up mo bophelong ba motho hao, that's when o tlo kgonang go nna easy go ka le mo gale for ke dilo tse di fentseng for wa di rata wa di mo itumedisa, you understand. So le babedi go tlo ba simple for le ka etsa relationship nna in fun, and go tlo ba simple le ka maintain. But then if someone is in a relationship with more expectations than the other person, get them along everything relationship is over only about ena. Auto shaba the benefits are high. You understand how to play any role or an akatabisa motor. So na fun into important, but I think it comes from both parties. Lele babedi mo relationship in tshwanetse tswe holona. You understand? Ke maikutlo aka. Danko. Yeah, no. Divorce, yo, I khazitse mruti November hle. I Mhlekazi, I dimamele nami nginiphulaphule ndibe yonke into. Sawufundisa nyani wasi heavy fun shame. Asifuni yo heavy fun phaya ezulwini asichona no. No,
uyivile yonke into Atafuna ifale Zulu. uyivile yonke into kodwa into ephuma phambili ivule force into ayive kakhulu ke le 37 emveni kwensimbi ka9 o'clock sibambe ke wena sinayi Dr November kwelicala 069 846 5476 uthi nje umqhafazo sizawufunda Dr Hayi ingxaki wasekhaya ingxaki and marriage kapa relationship without fun it's the biggest problem, a challenge. Wasekhaya kukixesha phathi fanele sihleke kukixesha hona lena ko mo tshwantse re tshe hona la ko mo tshwantse re tshe re joke re etse eng. Now the problem momamedi wa karata when you don't have fun when also motho wa fun momamedi and ko bantu banjalo wa tsona le batho re hana a ke sa itse go tshega ke o itse nna ke se motho o sto ke dire yang ya konto nna benkenda ngexesha lam ngexesha benthatile kana kwa kana kinyetse mamelo karata next tswa fulata G-string ya msadi waka bekete you can imagine G-string no number beti no nyane tsepedi hodima asfalt di etsa yes ene ya gama beke contesta more be contesta mamilo wa karata kitse G-string mamilo wa karata mokotla one wa dintho mekotla ne ya cement ya mekotla ne ya dintho agre rena di fruits di tapole body cabbage body duhete now you can imagine how apere G-string mo le ntate mekotla ya di tapole mamilo wa karata ke bua ka mekotla mamilo ra tseba re bana ba robetse the potatoes duhete mamilo and momamedi karata but when I was doing that because I understood the problem we cannot deal with the problem every day. That is why I said last week in America there are people buying comedy comedy but they want to laugh and that is why to show that when momamedi karata happiness momamedi but babata anything entertainer o shebe Facebook anything entertainer ina le follower engata ke go ba ipeta mamedi anything nthongwe le nngwe enang le follower enang le fan ina le follower engata anything bona bos komota baratu jwa bona bo this guy hona le this guy wo hey umxhosa hey magubani hey but barata whatever enang le fan. Now you can imagine if le fatse le batla fun wena le mosadi wa o kapa wena le mona o le sa batlo have fun mamedi tlo ba lenyalo le jwa every time ha motho o phone la mosadi wa o phone wa tseba hona jo kutlo o jwetsa ka hore o tlo botsa potsa ka potlo jwetsa ka electricity nxa o bone khole yomfazi wakho socinga nje ba yena tomplela re mollo ha o ya kapa kitle le spice kapa kitle le raja uphele double kapa mohlomotlo njetsa we don't have fun o tlaneng o tlo re ba o tlo go tlaneng when o bona kholo ya mosadi wa you know re yena kholo ke matata ha o bona kholo ya monna wa you know re ke kholo ya matata kapa ya boyfriend ya that is why qetelo mamedi wa karata batho ba qetelletse ba se ba siana ba have fun le ba gotsi ba bona ba bamba mathe di family ntse bona motho spenda nako ya le family ya and the sad part wena wa se kind ke re batho ba gone le study ya manyalo gore mara mofuta motho ke monyetsi ke motho jwa mo partner ra ka rata fun o rata o tshe o rata o qoqa mo mamedi wa karata and ba bangwe tla mothare wa tsa monna wa ka ha le ka rabatho wa tsheya wa etsang but ha le ka tloga ha tsheyi the reason why I say because there is nothing yet sayang ka tlo. There is nothing, mamedi wa karata. Ra le batho ba sena anything. There is nothing yet sayang. There is nothing ele qoqa mamedi wa karata. There is nothing ele gona ngore le tsheya ka yona mamedi wa karata. I connects kuse court every time gore akumplele mara akumplele ngwanyana lo no ratana le ena mo akumplele go tlea mo rodile so every day le dilana le issues le dilana le mathata mai le nanga ba le stress le nanga ba le stress mami le nda ke le tsena mamedi ntho anything is serious ya mhlola
Yamhlula kukho abantu endiyeke nthandane nabo hona ba thanking ga banyala mamedi nkamba ka batla fada ya moholo and trainer a ke be fada November ke gaone ntsetsa manyalo if hauna fun mo mamedi because I cannot live without fun. I said last week ke re ke nyaka nna o ka tla ke re ke nyaka I preach, I motivate, I get everything. I'm a comedian, mammy. I get honorable bo serious, bon hola. Last time, ki said the part of Zakata Laker Frida, ne, she said makeup kafana katsona kaitsa. But I give a Laker Frida hack, camera killer head into. Kif mana lena inkimela, mammy, yandin zime the Laker Frida, yankimela, kutor jolly yena ibata sharp no su, li suit, mamira karatankar lehal, kalata bluma ramba mira karatankara so langa exekinyi di makeup picks up apparently path but bluma ramba na ke bolata because I want to have fun ke batla o tseya ke batla so mama mira karata if ali it's in twen manyalo alona the relationship in salona ke itse rena le mefute menya emeraro ya manyalo ba se ka ikopa qetele ka yona before bulela mamedi yeah rena le mefute media manyalo rena le lenyalo la funeral home of the pal of the dying, of people shooing, of moshar. That's it. That's what I'm saying. The funeral parlor of the shooing, of the funeral home, of the funeral parlor, of the die, of the tombstone. That is the lineal. That is the lineal. Harry Buelo and Nachi was a kind. Good times, who 10 seconds to Yan, Emule Moshe phone high. It's a lineal of 6 feet. It's a lineal of 6 feet of the dying, of the funeral, of the sheen. It's a lineal. Reba lineal mo who buang into shoka halang. Ulapil. Utlajagi khotse ho bua ho fanora ho bua dintho tse hlokahalang fela straight to the point then ho fedile o qetwa be re ba le lenyalo mo kopana ile motho le sister wa hae kapa le brother wa hae ku ya hlekwa ku ya nqokolo ho etswa eng mmamedi ene tsa mo sheba manyalo a survivor ke ana a o tla thola hore o nyalane le sister wa hao kapa brother wa hao kapa o nyalane le ntwe ka reng sister ya hao kapa brother wa hao o thola mmamedi le qoqa ntwe but ama monyalo it's a funeral parlor of the swing of the dying of the 6 feet as re buache mmamedi wa karata e mongwe tsheya the only time o tsheya it's when o le ka rabatsa po I mean TikTok. It's when you look at TikTok, but when a partner, I let's say, I partner in the news every day. Uteri remote, even a remote it's will konopo. I said a konopo ya reverse. Oh, Kibana Monster. Just there about says about one to she more. Yeah! Remote day is when a konopo ya reverse and fast forward because that remote. Usebela di news usebela in almabet nangi ka khona fapa nna tlantswara ne kere ke tlo botsa re ke ba tloele mpe ke ba tloele be bona ba tshwaela ay kabile lamhlanje lemfundisi uthi mkhula wangu adifundiswa dikhabisho ditapole aloni carrots azisha wena mfundisi wami uyiqebile enye yezinto ngokuthi ngasendlini phakathi kwemizi akusanayo ezanto ekuba ipartners zihlale zike zijoke zihlale zijongene ngasemehlweni yasoleki abantu bemuncu partners ziba muncu man akunalava vavumo yeqonda hayi angichaza shame angichazile mfoka November azithi Molweni Pastor November no tata apho umhlekazi ngimobhelekazi Freedom Square ndingona ndingenayo mna khange ngibe isihloko basithini ncokola ngaso ngicela uhighlight nje kancinci ukwazi ukuba ndinifollowe enkosi Remohlakazi vuti November izinto tse di buang di bohlokwa hore di batla o mamela hantle
hantle o ele tlhoko dintho tse pedi tse tharo o mamele teng o bohlokwa ka nnete ntho tse di buang di bohlokwa bona hey ke tla batla o mamela hantle ke tsebe ho ba be careful wa nna le dintho tse re tlameileng di ele hloko re di ele sedi re di shebe ka leihlo le basi di hlola ngwana wa Modimo di hlole ntjhotjho re di nahane pele re di etsa bophelong bona bana ga ba hloka batho ka nnete le rona re dumela bo manyalo jwalo ka re rutlo dumela lenyalo ke nna ke dumela lona haholo ka baka la ho sheba go le gore age ya ka e sa dumela gore ke nne ke re ke a potela ke etsa eng but ithatela motho one le motho ei one e ke mo ratang haholo but ish na go thatanyana ba ke batla go hlaka ntlha ke be ke setaba tsa ka hantle before ke taolo lihlenge tonga kaloku emnyana ukuthi moruti wa ka ke o mametse ke le ka mo phameng ke na Daniel Pule na e dumelang ke le mametse hantle ke ka mo Freedom Square. Hi doc. We used to have fun together when we were still young. After marriage, fun is dololo. What's the cause? Good evening, Dr. Lava. Nna ke rutegile ebile ke pasitse ke dithuto tsa gago. So ke tlhoka motho so that I can prove myself. Dira planning ntate. Re tlhoka batho please. Batho ba tlhoka batho dokotela. I am self my motivator. Funeral parlor, the covers of dying. Next session, Dubai. Dadalovi nna motho wa ka o re o na ntshaba a re le ha re nwa re ya betheng ha re nwe re ya betheng dintho tsa hae di ne di krempa o ha re ne re ya betheng dintho tsa hae di ne di krempa abantu ba moloile le bafana ba ne ba hana o tso no yemi ke boloi are ka baka la bohale are no re monate re hloka ke tlhoka leina are no je re sharp are le ne ke nana ke boloi what's more se ka fane qala kae yeah what's of fane qala kae from peace is one of happiness. When you are peacefully and then hotoka happiness it is a fun. When motoka manager fakapetsa something you must know that person we happy. But kamo madi wa sekai the biggest challenge rena leona rena le batho ba sing happy number 2 ba sing peaceful they abana peace ya uqetela ha ba happy kukho abantu abana happy mameli and the sad part about ba sing happy watswa ke eng watse kae kidi ba bang ke dintho ke kholo indlela khuliso ngayo tsela ho tsenka yona le tsela eo a fitileng dinthong ka teng ba hotse ba sa khotsofala ba hotse ba sa thaba ba bang ke taba ya abuse ba bang ke taba ya the background ya bona in what's kan nna ke ne ke na le pina ya ka before ke ba le di speaker ka mo di kamorentsaka hantse ke le Joburg ne ke na le pina ya di bike re na le bike pina re bapalang ya di bike e bitswa pom 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 re etsa ka di bike pom 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 nna ha isale mo mamedi wa karata le ka tlong ka mona ha ke le mona kapa ke le Joburg hantse ke na le ke Joburg ke le ntlong ya ka Joburg ene re ha ke tswa ka moreng ya ka ke ya ka ntho a ke dula ke le one ke ya ka kitchening ke lo etsa coffee mamedi wa karata ne ke tsama ke etsa ntho ene ke ja effect pom 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 ene mo mamedi ke mapona ka nako tse mo mamedi ke mapona mo mamedi ha tse ke pom pom pom
pura for se mo mamedi wa karata inte soya inte soya mo mamedi di potatoes ibitsa mo ka potatoes ibitsa amasamba la bitsa nto potatoes bitsa di potatoes ibe ke tsama ke le monke ke ka ke tswa ka moreng the twins ke lo etsa kofi ka mara hantse ke etsa kofi ke metse ke tleleng tse bile I've been like that. You know why? Because ke etsang I must have that thing ibe ka honna. I must be happy. I must so that when motho a tla bophelong baka a thole motho ya nang le happiness. Mama mi ka rata one of the thing e to re shapang re kopana le batho ba seng happy. Re kopana le batho ba hotseng habima, re kopana le batho ba safarileng jole distress tseno ka ofela mo mamedi wa ka rata o tla fihla di lahlela hodima hao hona le batho ba di mutsu ha wa mo kwatisa maruki o kwatile ke ice guava ho tshwantse mo emela qhibidi ya ka bo 10 o tsaba ice guava I've got for mamedi pelo e momona o tshwantse o tlanye stulong sa taxi o lwane le yo o ona o hule hana o huleha o shepe stulong mo mamedi ona le di ice guava of the people mo mamedi awa mo kwatisa hale alwana it is the ice guava of the people of the he is swarming o hamme fel hale alwana le etsanix o tla ba right na go ntse tsamala ka ba mmotsa are you baby are you okay ke tla ba right yo mo mamedi nna I was doing that mo mamedi you know why because ke ne ke batla hore ke tswe ka tlung ke le happy so that ha ke fihla bathong ke fihle ke le happy on the fang so that ha ke when o tswa ka tlung le happy automatically ono pair happy ke pair happiness so ku komanda bangavuyanga hona le batho ba seng happy nix mame bona personal aba happy nix o kwata ho sina ntwe mo kwatisa o tense ho sina anything e mo provokile mo tense fela mame la karata le hatse ke ya letso ke le shumela bitse behlalo pele fihla hore nyane ya le shome ndate moruti ke kopa o etse service ya batho ba senyele a se on belief ke oroso yes o bua le mpolelo ka botjhabela ke dula ke le mamela every night ha e sa le ne ke introduce ke friend hore ke le mamela every night sad part gore nna ha ke sana partner but I feel sorry for batho ba dutseng ka ha manyalo ho sena fun ho sena happiness what a waste of time cause lenyalo you're not supposed to concentrate mathateng alona jole ka ntse le bua mono tshwantse ke le lebale ka mathata a lona le have fun le nke mathata la gele ka morao go be monate ka ra lenyalo le joke le tsheye jole what's the use ya le dule lenyalo go sena happiness go sena fun ai mabahlokane pastor mabahlokane ba moshixesha wa tseba Mr Novi ndare modimo ampolokele wena wow. Ke batla ha ke thola partner o tlo re motivate my previous marriage ke ne ke tsamaya di motivational speaker ke le one it shows hore ke ne ke le one lenyalo osmimi ena re e tlo ba number 1 ya wa tender di service tseo tsa batho ba senyele e bogare jo ndate November ke ratile taba tseo e kare nkabe ke o shebile ka mahlong a re ikentse dipoho ka tlung re ba le bana se ba re tshaba a re ikentse dipoho ka tlung le bana se ba re tshaba e bongare ho mfundisi you are killing me softly Dumela ka studio nka bona lenyalo la ka le fedile gale cause Zangera have a fun he chose his children over me ebile ke kutlwa divorce ke tlhoka ina e mongare dumela monta the relationship e fedile ka baka la go tlhoka fun ke phela ke le one ke le monosi
ke moja phase 6 cold shoulder e botlhoko tlhe cold shoulder e botlhoko yo ntate Moruti November relationship e nang le dimoods nka go ka dilo do tshitse ka tlu o fitlhe fela so ntse o fitlha ka bogoko yo ke mathata ke no bulela ka mona ka Rockland Dede Moruti le ga Mohlakase bua nnete Moruti November wa ntho tse kwatisang batho di kudisa batho ke sick ke Mamokgabi from Pretoria ke sick ntho tse if ona le ntho e dutse ka mo ka hare ho wena ya kudisa ntho ho kwata wa kudisa e ja motho jona ka no bolela ntho ngwe le ngwe e o etsang e ja ho wena if e kwatise partner ga le wena ya o ja tsena ka o fela di ja ho wena ha o thotse ka tlung di ya o ja le wena motho a ntse a entse ntho e nna ke dumela ntho tseng ka o fela go ke siki ha e ka dula ka hare ho wena o tlo kula o tshwara ke difulo o sa le tsebeng bo di high blood bo di eng bo di tswekere bo di eng ha o fika mane o so thoa kula na le di high blood o so ba ka bo dipidisi ka nnete tse ding tsa ditho batla o di bua di ragolo di beta fuleng o go tlotse bo fola thank you Moruti November le bla Mohlakase ke re molatile ka Pretoria nana o mametsa le Pretoria re le banda te modimo ka nnete bana ke bana ba bang ba mona pele re ba qetella are itjo Moruti o gadise hoba motho are Moruti o gadise hoba le motho a tshwanang le wena hle ke tlo mo rapella ke Brenda o ngadisa motho a tshwanang le wena okay ke mo gadisa ba le motho a tshwanang le ntate Moruti bua nnete ere ha o tlamea ho ya hae o a sulafallwa ke molefe ya ai what's ke mathata manyalo mo the fun ke mathata of the mortuary is the funeral of the parlor of the tombstone of the 60 feet of the die. What's a kind? That is why we but nyalana mar babasa enjoy ba together. Yeah. Mamili ku boy pit. Oto little nyalana but belisa enjoy ba together. That is why rena ba to spend nako. Ba hotsing the family inside kai spend nako. But why? Because katlung kapa yena le partner it's a problem mamili wa karaka. But now kapu madimabi when only motel ya happy again but ba now na jwalo hona le batho ba ratang gore ke childish this pastor is like childish tin mar nthuso se ka tlhobolela wena o ke di school this pastor is like he is childish mami la garata he is childish mami la garata wachele direti Una batho ba sa ratele neta ba o bona Dr. November ke borata marinat I don't like he is childish of ya arate be ga sotho na go ro chele direti ka wetsala ba ba ke dishe chele childish yeah but the problem is that but we are used to dintho tse bohloko. Number 2, rata o fa dintho tse bohloko attention. 3, rata o fa di past tsa runa attention mo mamedi wa karata. Everything refer attention. O batla ona hana ka ona, o batla to ka ona, o batla ho liswa ke ona, o batla we give everything attention mamedi wa karata. And ye ke ndilunga. You know what happened mabane o seng fela ke go tswa ke tinefela o seng fela ke go tswa ke tinefela hlape ke blela bompha motseng ra nna ke a tsama guys ba ro ya ka ntete mo ditire ke tla bona gore ke utlwa I want to have fun ke nkile baika ka mamedi ka re wa tswa ke lo tsala full tank I don't know where to go a ke tsebe re ke aka mara ka ke tsamaya I'm just going ka I just go
because I wanted to have fun mamedi wa karata ke tsamaile ka re ke ya Welcome fika Welcome ka ra ino tlo fit ke re ke lo ja Welcome ka ra ino tlo fit ka feta ka re tlo ke Botterville ka feta Botterville ka re Klerksdorp ka di feta mo mamedi I find myself ke Rustenburg because I wanted to have fun ku re ku tla re mo mamedi wa karata I no mo mamedi I will never mo mamedi ko palong kutlo and ngeke ndicha twabana ke batla nyala nkeke ka nyala motswadi wa ka nna mme motswadi into ezabe thihle lapha endlini mme motswadi o ditse ka tloka bona mosebetsi wa go nghalemela khale ke a leboa nkeke ka nyala mme motswadi mme wa ka hloka itse nke tlo phela le mme motswadi ntho e re ga ditse ka mona ntse e dula ntse khalemela e lie insensitive wa joke unka joke personally o etsa everything we got personal will never do that because Lena will never do that to ngwana motho mamedi re lata batho re ba tlise maphelo nga rona re petile betlo ba depress o latile ngwana motho and na go tsere mothorola o latile ngwana motho who was having fun somebody was happy o motlitse environment ya how petile o kwetse di pipe tsohle kwetse di pompo tsa fun there is no happiness there is no fun mamedi I will never do that le khale and the sad part was you know what is the biggest problem kore batho ba tshware baki kore hona mohla re plela gore hai mar nna gale ke sotleya ke hlokile khotso ke hlokile thabo ke santse ke le ngwana ntse ke dula hae ke hlokile thabo ke hlokile khotso ka bakala hore ne ke holetse ka ra family e futsanile then today modimo re bless it people they can't even recognize or modimo tshintshile maphela bona modimo re file dikoloi modimo re file matlo modimo re file mesebetsi modimo re file di business but still mamedi people are not happy still mamedi and the sad part was I don't care or hotse jwang but if mamedi wa ka ratang o gone o change your background o gone o change let's say hotse o sotleya o gone hotse o sokola hotse o etsa but if today modimo o bless mamedi o no tshwantse o celebrate happiness ya o celebrate the blessings are o be happy but the problem haritsi say as much o hotse ka thata o sotleya le ha modimo sa o file dikoloi o sontse o sotleya le ha modimo sa o file nka o file mosebetsi still you are still suffering o so sufferiswa ko wena mamedi ka baka la dinto tse o etsa eletseng tse o fitileng o tsona I will never mamedi and geke na mamedi ngeke gona ke ka gona ke re le ke re ke le strato now ke compare ke tine di sharpness ke ka di baki tse telele mona tsena linto tsena le sledge ene ke la ka tsa bona o tenne tracksuit ka sharpness a ke no yetsa ka baka kwalla no yetsa tracksuit ka sharpness anga baka kwalla gamba kwa ai tsatsile re ba re peteditse ka melaitsa ha mengata e re tlo bona tshona le batho ile mme motswadi kore o dula le mme motswadi kore ha se mosadi ke mme motswadi o account engwe le o account la ka le ka joke o tlo account o phasa joke o tlo account o etsa eng hona le bontate kore o dula le father's home ke bitswa father o dula le father ha se monna ke father's day ke father Christmas hey is le no wa se kai a re lo hlodisa di ka moreng tsa bona ntatano dutse mano serious ka di BVD tse di scotch o serious ka di BVD tse ke di aparang ha ke li one tse di scotch ne go dutse mano ka di BVD tse di tsena le malomo tse di dutse ka di BVD tsena le ditweba ka tse di tsena le ntho di tsionyane tsa di gogo o dutse mano serious fela ai nna ngi ka gona ba beding ka tshwara ke stress man yeah all right a re nke ba babedi ba o qetela ha bana ihlena melaetsa e mpeteditse e mengata tlolo e mengata holo ndale November nna motho wa ka ha batle ha ke sebetsa in club mare ha nketsetse next in club o sebetsa clubong ke a bona jola ha batla sebetsa di club le nna ka se dumele motho ka lo sebetsa clubong ke hloka annex ke hloka a le teng mare bohloko hore a o halelo lo sebetsa clubong mare a ba o hlokisa dintho e bohloko mare le nna che ka nnete o se buipela nka se dumele motho ka lo sebetsa clubong because clubong o tlo tla le batho ba bidi rompita le ga
Family dumelang. Nna ke hantle haholo lapeng la ka le molekane wa ka ka baka la dithuto tseo o nrutileng tsona. Hana le siyo bophelong ba ka a gola le nna nkabe le qhalane ke Malerato Molale ka Bottstown e mongare ntate Novile Sekgowa. Dr. November. Hai, dumela nhleng ka mo, dumela nhleng ka studio ka mo. Hai. Sheba tla ba bu. Modimo. A hleng go ga sa tseba le gona motho tshwantseng ke mo potekeng o etse jwa. Modimo nna ka mo. Ke phihlo. Wa tseba phihlo. Ke phihlo ka mo. Shela ntho William. Ke ya mo tse ke tse o lokile. Se re tla bona mohlatsa tsela o qete. Dokotela a re lebela peng a re kwa le re lapeng a re tsamaya ai ke mathata mamedi ke mathata ke mathata. I don't want to lie and ka bomadimabe a manga ka ska hlola tshintshile. You know why? Because ba bang ba mamela ho mamela ntate mme ha mameli ho ba bang ho mamela mme ntate a mameli. So ha hona mohlamba ka reng baby re ntse re mametse mhlekazi le November a re ke re lokise dintho tse di ha di tlo loka. Mamedi wa ka rata ke beyond repairs ba bang ba lona. Mamedi wa ka rata ke kopa nna ke di jwetsa what's mantswa ka o qetela kore happiness and fun ase dintho tse tlang di tlelang. Mamedi wa ka rata ke dintho tse tswang. You create your own happiness. Happiness ya bona ya lenyalo kapa relationship ha se ntho e tlo itlelang mo mamedi wa ka rata. The only thing e itlelang ho runa manyalong a runa le di relationship ke di problems tsona di itlisa, challenges di itlisa, issues di itlisa, but the only thing e sa itlising kapa dintho tse ithutse sa tleng is happiness le fun. Ha di itlisi mamedi wa ka rata unless lona beng ba lenyalo kapa ba relationship le tsa bonnete ba hore le itatela tsona mo di leng teng le tlo di implement ka ra lenyalo la lona ke yona e tla le sebeletsang. Otherwise mo mamedi wa ka rata le tla dula le panya jwale ka le panya mamedi wa ka rata ka bo madimabe ba bang ba lona mamedi wa ka rata le sentse le nyetse o sompo emetsi pi fela o tla lokolwa fela ha moneno ha o ka mosadi yona ho ka tifela wile o tsile a thotse fela because ke a tseba ba bang ba lona ebile wa khothala o mona ho hlola thutumela wa dumela ora o sa tla tsamaya le utlwa bohloko ba fola ukela utlwa monna a kula a thutumela o ntse re modimo ka ho nkampa etsa la thato ya hao ho sa no mona le fresh a fodile mamedi ko rutle tulela le bohloko o tlise fela ko fola ha o tlise bohloko ko fola. So mamedi ka rata happiness ke ntho e iketsetswang mamedi fun ke dintho tse iketsetswang tsona mamedi ka rata na qetile nomoro tsaka hona le batho ba ntse ba re ntate moruti November hle re kopa o invite mamedi ka rata nkitse invite ha e ka ba le di couple tse 5 mpitseng hohle mo le dutsing teng ka ba ke kae kapa kae mpitseng ha e ka ba le tshitsi kapa le tshitsi ya motho mpitseng ke tlo qoqa le lona ke available. Nomoro tsaka ke 073 202 9079 ke repeat dina le WhatsApp 073 202 9079 073 202 9079 mo mamedi wa ka ratang ke re ke yona e kenela mane phase 6 o kala matrix a phase 3 kapa phase 7 it's leng not kara phase 6 o kala matrix a phase 3 kapa phase 7 o borfela o ya kerekeng ya Pastor November shopong ya Maditlhabela kapa o re tenteng e tshweu ba tla o theola teng ba itse ba re kena ka 10 ka koloi o tswa ka toropo feta limo o fite mo Greek mamedi wa ka ratang o tsama straight o tla bona ka lifting ya o tla bona kereke ya rona mamedi wa ka ratang ka odimo ke masenke a brown ka hlakoreng ke tente e tseleng mamedi ha ka re go tlile mamedi ka rata fela kerekeng ya Pastor November ke o kae mamedi ka rata nomoro tsa ka ke le file kereke ya rona ke la ka 10 o tla mo kitse hohle mo lempatlang le tla nthola mamedi ha e ba le member le di couple ya o qetela ke re mamedi ka la bohlalo ska ba foswa ke le ke Friday mo ke rutang ka taba ya sex teng ka le ke Friday ga ka 9 o'clock bosiu ke ruta ka paging ya ka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry ke ruta ka Ndavazo mon mamedi ka rata ha fela re kopana matsatsi ngana bo bana ke tla ke le teng o se ka re tsaba o se ka ona le DVD ya phela kudala oh ben city switches
Phulaphula mfowethu ke lifikile naxesha lam ke mna intsimbi entloko ngo-10 o'clock xa isuka ngoku ndisukela ke indoda endala